Zirtir tu te chuan eiruk thei kan nei lo cho kan ide umai an ti thrina zirtir tu te kai hnoya hian alo thei via wani ti zirtop nia special judge prevention of corruption nekin thiam lo chantir tak naktuk thotran nia remna ati chhuwa tura alang thei hei hi lai autonomous district council a middle school zirtir tu lak chungcha nga le an hlokai hnoi chengnuai za somthum pathum chuang ti chingpen na ni an chungthurel tu court chuan hethu buai hi sarkar nalaka indu sakna uchuak tak lantir na ani mai ba ka chengnuai za somthum pathum chuang eirukna ni ya hetiang hi thleng to su se autonomous district council hi india dan pui 6 schedule nuai om niin mani in rel bol na thui takan ne ya kongle lama chuan democracy in rel bol na ti thruan op tu ani theina la ya oma in rel bol na fello eirukna le thunei na man sual na te thlen tu ani dana oma anin rel bol na fello wa hian state sarkar a in rol ngal mai thin lo wangin district council a eirukna le hlemhlet na hi judicial lamatanga malak atul le zual ate LADC education middle school kai noi hethu boy hi eirukna dan kala indu sakna uchuak tak mai document lem cherle dot ti te ain pol nuaya court chuan eirukna thu boya hian mi pali thiam lo chantira document lem kai noya teaching le non teaching staff mi som thum te antel boka thotrani chhun dar som pahnia hreman ni dan tur court chuan apuang le don ane hethu boy hi kumsang ni le som pathuma aronir chuaka tunma khan chimtui pui district om thrina chuta chuan autonomous district council nei chakma marale lai huam te hi om thrin kumsang ni le som pahni khan mizoram sarkar chuan hemi chunga middle school lom kumsang khajakwa somkwa pali malamadin to te chu sarkar school a ahlang kaya chungzinga school som pariat AOC middle school bazar middle school Rosebat Southern Standard Lawngtlai te Siachangkon middle school Ngunlinga Memorial Middle School Bualpui Kaladan Middle School Chuang Rollbook Middle School Public Middle School Lungtian IGM Middle School Sangau Holyland Middle School Sitlangpui Middle School Zion Middle School Munlai Nganpuitlang Middle School Mualbu Konpui Middle School Mongbu Middle School Chamdur Middle School le Chamdur Tlang Middle School te chu Lai Autonomous District Council huam chunga om ania hemi kai hnoya hian khati laia LAD Executive Member Education Middle School changtu Puvi Zirsang ate Lawngtlai District Education Officer Pulalduna Chinza te Lawngtlai Sub Headquarters Middle School Teachers Association President Puensi Muankimale Secretary Pusi lalchoi lian ate chu eirukna kai hnoya le adanga thiam lo chantir ania innam hnoya pudang puramengza wale puech lalruat ki matero thu boy ngai tualaya anboral to wangin lo theilowa ngai na thiam anne thu boy hi inzom ni ma sela thriat thiama ol samnan lom ni eiruk thu boy le document lemcher thu boy angin threnta ila aneiruk thu boy hi kumsang ni le som pathuma mi ania zirtir tu somli pakhatte April le May thlo chungchanga ni eirukna in nam noyapu LADC executive member Puvizir sang chuan court ne na hrildanin private school te sarkar school a hlan kayani nuale zirtir tu le thok tu dang lak felani nuwa khan Lawngtlai district DO office chuan hengmi somli pakhat te hlo tur kumsang ni le som pathum April le May thlatan andong ti kan ria a an hlo tur hi LADC chuan kan peto sia chuwangin executive secretary chu DO hna an poisa don te LADC hna rule mai turin kawangin tira adil nei ro chu alo nol thunga chumi hnuwa telephone mangin DO hna hian kawangen le a mase trongka a kadil na chu min nol sakle ta thowa hemizan hian mista sub headquarters Lawngtlai hruai tu puensi muan ki male
pusi lal choi lian ate chu ka ina ron kalin an pol sum local turin min ron nge na azat po hrelem lovin kalokol saka an pol sum hi khoyatrangan mu nge ti ka hriat pui lova boina min thlenang ti ngai na ka hrehek lowani annuwa delia kazina puensi muan ki mahian anti corruption bureau in an chuya wangin an poisa lakir len du thu min ron hrila kaom lo hlanin an lakira an hnen atang hian keima hlok na turin poisa kadong lo hrim tin trana khoa korta an cross exam na puvizir sang hian LADC in middle school zirtir tu te hnena kumsang ni le som pathum April le May thla sarkar skula hlan kai ani hmain an hlopek tur chu an pek to ngei thu asoitel bok an sum hmudana asoya hian puensi muan ki manena an soidane ro chu adang hle puensi muan ki machuan kumsang ni le som pathum ju ni somni pasaria khan thildanga Lawngtlai dio pulal du na chinja hi Mr. Hruai tu kan ni na angin kan valen chila chuta chuan LADC in chengnoi za somthum pathum singa sangruk zariat somriat pali anon phut thu te alorem ti loba ka Mizoram Sarkar Education Secretary nena zual kawatum thu te min lo hrila Mr. President kan ina angin LADC nen inbiak nei turin karona apisa kan thutlain dio hian puvizir sang hi phone in abia chumi hnuwa chuan puvizir sang nena pek turin chengnoi somnga min thona hemiatan hian lekha po asiam nge puvizir sang hian chengnoi somnga hi school staff te hnena min semtir ti hi tuna fiana phortur ka nei lo thung chengnoi somni pakhat chu puvizir sang ate chena ina kan pe a abak chengnoi sarile sing ko chuang chu Mr. Office zirtir tu te hnena sem turin kan kol thra a dio hnena poisa pe chuak tura ka phut tia min puna hi dik lo tina soi ve thungani hemitruma akalpui Mr. Lawngtlai sub headquarter secretary pusilal choi liana chuan dio hnena trangin puan silal muan kiman poisa lakzat kha ka hriat pui lawa hei hi sarkar school hlan kai thar zirtir tu le thok tu te hlo sem chhuwa turti annuwa ka hrele a puensi muan kima min ngen na angle secretary ka ni na angin ka sempuya abak chengnoi somni pakhat chu puensi muan ki manen hian puvizir sang hne na kan pe a peklai hian kom ve nge a annuwa puensi muan ki ma hian poisa chu puvizir sang chena ina tangin avalakir le a puvizir sang hian heng poisa te hi middle school zirtir tu lak tharte kumsang ni som pathum April le May thlo turtiin message in min hril bok katia heta hian eirukna in nam hnoya pu puvizir sang hi chengnoi somni pakhat chebrel tumna hian ain nam hnoi nge ya poisa hi achui tu telemin an mukir le tin court chuan atar langane LADC Education Middle School in Charge EM hian LADC Education Middle School in Charge EM hian LADC huam chunga zirtir tu le nathok lak thar mi somli pakhat te thlani hlo tur chengnoi za somthum pathum chuang chu LADC in apek to wangin arulna tan dio hnena avadil ta tinatranga mase SCB te chuina chuan LADC chuan lopek chuana last pay certificate voin nian ti chuaka avoi khana chuan hemikum meni somthum pakhat thlenga an hlo tur LPC somkwa pakhat asiama avoi nina LPC somli pakhat ade tinziak lo an pe chuak vele a hengmi somli pakhat te hi hun rei tak chung LADC hnuaya lo thok to anga lantir niin nikhat po na an tho hmain selection grade pay scale thorei to wanga hlo tamzok hlo theina hlo to anga lantirania chuichiana tangin lakthar mi somli pakhat te hian LADC tangin hlo anla langai lo hrim ti hmu chuania
Chubaka mi somli pakhatte hi kumsang ni soma Joint Director of School Education a nathok Lisa muturanom mi alawa. LADC hian Mizoram School Education Department abum tiin achui chiang tulamin ansoi ve thunga. Mr. Sub Headquarters Ruai tu PNC Muankiman Zirtir tu le nathok Lawngtlai hlola mulote hnena hluan sem chuak tia soi bokani kha. Heng hluan pek te hi ahma a natho nei lo. Tuna thok tura an chorte an lo nia. A then chu SSA Zirtir tu September thlatra Sarkar Skula Lawngtlai an nia tranga. Hemi na kentel an hlo tur latran chaute an lo ni. LADC atrangin kumsang ni le som pathum April le May lo lalami alo an lo ni furmai. An vai deuh thaw hian Sarkar School thara an thona tur hi kumsang ni le som pathum September thlatra an zom chau alo nia. April le May thlo chu an la man lo hrim. Hebaka hian Puvisir sangatana thuretu LADC Education Middle School Department a an case chuan. Ariat china Lawngtlai dio hian LADC hnena Sarkar School a Lawngtlai thara Zirtir tu te hlo tur ape ka hriat lo thu te. Hemi chungchanga hian dio office le LADC ten in bihchiang an nei lo thu asoya. Dio poin LADC in thlani hlo hi an peto tirhriat pui lo thu asoi ve bokane. Hetatrang hian LADCEM Puvisir sangan mi somli pakhatte hlo an lo pek to rulle na turanga asoi hi dot le in nga na nei lowanga court chuan anga ya. Mi somli pakhatte hlo rulle na tur hi nita se LADC hne na tlang tur ani lain Mr. Lawngtlai District Ruai tu te kuta ahlan chan tur om lo ninangai boka. Hetatrang hian Puvisir sang chu chengwai somni pakhat eirukna le adanga in nam hnoi tiin thiam lova anda ta ne. Hria thiamol samjong le atoi zong chuan LADC hian mi somli pakhat te hnena thlani chungan hlo tur kan petoe antia. Chumi rulle na tur chu dio watrangin chengnoi somnga an hmuta phota. Dio watranga an sum mu kha fang mano we an tum tinani theyome. Hebaka hian khati hunlaya Lawngtlai District Education Officer Pulaldu na chinza po chengwai somsari pathum chuang chebrela puania. Dio hian chengwai za somthum pathum chu LADC hnena Mr. Ruai tu te kaltlangin ape nina soya. Mr. Ruai tu te hian chengwai somnga chia an keng ninan soi ve thunga. An cross exam trumin chengwai somnga atling lovin chengwai somli paruk le chan ve nia. Abak hi an vadil le ninan soya. Achui tulam chuan abak sumla chuang chengwai somsari pathum chuang hi dio chuan adong ngei ti sarkar lekha tangin alang thei antia. Prosecution lam chuan Pulaldu na chinza hian athunei na ahmang suala. Chengwai somsari pathum chuang hi ama hlokna tan atel ninan ngai. Chuti rolin PNC Muankima Mr. Sub Headquarters Lawngtlai President le Khatilaya Thingka Middle School Headmaster na cheltu po Puvisir sangate Pulaldu na chinza le pusilal choi liana tenen inthurualin Sarkar sum chengnoi za somthum pathum chuang khoiching penna hian ain nam noya. Dio hnena trang hian chengnoi somnga an la chuaka. LADCEM hnena chengnoi somni borvelan pea. Abak chengnoi somni pakwa chu pusilal choi liana nen hian khoiching pena puan nia. An pahni hian chengnoi thum veve khoiching pena puan nia. An hnena trang hian an poisala kollai chengnoi sarile singkwa chu lak sak le mule ta nia. An pahni hian thiam lo chantir ani ve bok. Hethu boya hian PNC Muankima hi amazing hlap tu berania. Zirtir tu le thok tu dangte service book lem siam na ain nam noi ti mu chuania. Document lem chungchang kantar lang le donani. Hemitruma zirtir tu an lak mi somthum te chu document lem inbum na manga na alu tan ya wangin thiam lo chantir ani tel bokani kha.
kan tarlan ta kangin document lem hi na lu na pialama hlo sang jok hlo ngal turin an hmangani kha chumi tur chuan kumsang khazakwa somkwa pahni chowa zirtir tuwa lo trang to anianga ya chutiang chuan document lem an siam tanual mayane puen si mon kiman document lem a chertir dan hi tlemitar lang teang prosecution witness zingami puje kam lova chuan kumsang khazakwa somsari parukadin to kon pui middle schoola kumsang khazakwa somret pahni tanga sang ni pahni inkara khan headmaster na ka thoka ka chuan nu sarkar skula hlan kai ani don khan puen si mon ki ma hian zirtir tu pakhat appointment lettera ka hming sign sak turin minron nge na kalauti sak maya he skula hian kumsang khazakwa somkwa pahni managing board ta khan secretary na ka chel boka kha zirtir tu kha appointment letter kan pelo ti chiang takin ka hria ati puen lalro puya poin border mongbu private middle school ka thoka kumsang ni le pahnia khan kan headmaster puen lal phe na chu a in sona headmaster na ka chel zuita puen si mon ki ma hian appointment letter back data ka hming minzia tir turle kan managing board chairman hlui signature lem peturin minron nge na tlom nga ya in puina tur ni anga in kalauti saka hezir tir tu hna hian appointment letter dik tak kan pelawa board chairman mingziak po keima zia chopani ati hetiang hian puen si mon ki ma hi zirtir tu le thok tu mi somthum pariat lak konga ain nam hnoya document pakhat phei chu za thlak takane zirtir tu tanan lak zingami bilal ro tluang hi kumsang khazakwa somriat paruka pianga a document ai ro chuan siachangkon middle schoola kumsang khazakwa somkwa pakhata khan athok dai to a kumngami nin zirtir tu atrang to a document lema vek kum ni mi anin matrika pass theidon tina neya a service record ta na certificate le document te chu alem atam mai document lema wanga thiam lo chantir mi somthum te hian original certificate anei tel deuh veka back date temo result thazok alem siam chopte atela annei lo introm tlang pui chu dai tenan pek chuwa diploma in teacher education le appointment letter te ani hloma hei hi nalak na tan le lo sang jok an hlo theina tura cher chop nina langane na thok tura la kan nia an thona tur school how tu te hna an document an vai entir chuan thren khat chuan certificate lem aron hum tel le ta tin an lo nui chang te awm hial bokane hen hala konga hian mr sub headquarters Lawngtlai president puen si mon ki machu courtin a in rol thuk hle nina hria nala konga hian open advertisement omlo le interview pa ngai po omlovin sarkar malak na tura mr Lawngtlai pi sa tangin thunei na nei hau si lovin andu sak zong te zirtir tu le thok tu dang atan anlo lave bor bor mayane hethu boyan chuina hian zirtir tu lem pahni zetel tran pui le emlal kul puya kumsang ni som pathum april thlatanga august sang ni som palia hlo chengwai som pathum chuangla LADC in last payment certificate an siam dio watranga an hlo lak chuate an muchuaka zirtir tu hlo draw vek to mase pek chualo tenen phei chuan chengwai za somthum pathum chau ni lovin chengwai za somnga paruk chuang anita ni chu thuboi hi LADC huam chung zirtir tu le thok tu dang mi somthum pasari te lakan ni chungchanga dikhlel om ni hrein complaint helwa tranga ronin tranania an han chui tak tak mai chu eirukna indu sakna document lem ti tenen aloni ta nuai mayane